Ya nambalinge tsamuloli ya tashidele kungam sans che shueyi ani kasange gi kasware bugu shugunashi ani ngaranzu pubegi ani kunde kha ta lapta tishi chikshunde da shunde mahimbegi choba la sobagi ani kaswar thari jino khonsa jambu chumbu chole ya shimegi myunzu chebatele ya ani chik kalagore lengu ani damanda chi ani pewe rewa shuguyu teda chabjili ya ngarangi thiring lengu sawa chik ngotu sodoji cheyayi an tsangmalo lengu deli ya nyamshu nangro naans chin nge rewa da buku shuayi ta nge lengu de kares lawa ina nganzu tsangmalo ani dindeji yigi ti che rwa shu kaanli yigi ti che ani dinde par chi kyab rwa par gyabni par di nanglo la yigi tida nyamda susu dongba theba che par gyab che ani jizo gi thajya Facebook, Instagram ani Twitter la sobige ani khazor chizo gi thaja gan la ya sharo nas chini ni rewa shuyi ani di yigi digi nangdo karsi war shuyi na thangbu inge thol shuyi na media must apologize to His Holiness the 14th Dalai Lama's lavre di phege nal shuyi na sargu batsu ki ngebar tu chino khonsa jamgu chmo chole ya kongse shuku yus di nangdo dire cheza lingi tsangmologi shugu chikale yigi dindish tiche par gyabche ani chizo gi thaja Facebook, Instagram ani Twitter la sobagi kaanle ya sharo naans chingi rewada bugu shueyi tashi delek to all my Himalayan Buddhist brothers and sisters. I would like to request all of you, so today onwards, you can write this message on the paper and you can take a photo and post that photo on Facebook, Instagram, as well as Twitter and other social media platform. When people open their social media platform, they can see this initiative that media can apologize to His Holiness the Dalai Lama. That's all. Thank you.